Ар бир инсан, орус боло, карис боло, африканец боло, американец боло, кыргыз боло, ким болбосун. Мусулманбы, коммунистпи, бутпараспы, отпараспы, христианбы, еврейби, айырмасы жок. İnsan bu dünyaya geldi mi? Geldi. Buğa bir cay beyişten, bir cay dozaktan dayar olatken. Müslüman bar uzga. Egerde iman menen yaşap, Allah'a başlayıp yaşap, bu alamның koca başlayıp yaşap, öte turgan bolsok, beyişteki orunda alasız. Dozaktağı başkaga kalat. Egerde imansız yaşadı, Allah'ın aytkanын ukpay yaşadı, algaga dozaktağı jayын alat, beyişteki jayын aldırat. Uşu aldırı vergendi, aytat tagabun dep koyat. Zalika yevmut tagabun. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ey ümmetim, muflis degendi bilesingler be. Muflis. Sahabalar aytdı, ova, ne degen dediler? Bankrotga uçuragan. Akçası jok. Bankrot. Uşun atı muflis dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, жоқ dedi. Muflis degende uğu alыңыз. Ne dedi? Muflis degen, ertege kıyamat günü köptegen жақсы işlerdi alып barat eken. Orozosu bolat eken, namazı bolat eken, zikiri bolat eken, acılığı bolat eken, davatı bolat eken, Kur'an'ı bolat eken, duası bolat eken, ata-enesine hizmet kıskası жақсы işlerin көбүн alып barat eken. Oşo menen ertege kıyamat günü Allah Taala her birinin akısını alып bere turgan günde. Бирок адамдардын укугун тебелеген экен бу дүйнөдө. Бирөөнү сөккөн экен, бирөөнү алдаган экен, бирөөнү кемсинткен экен, бирөөнү тилдеген экен, бирөөнү ушактаган экен, бирөөгө жала жапкан экен, бирөөгө чагымчылык кылган экен. Эми ошолор бардыгы укук талап келет экен. Я Алла, мени бул алдаган. Ал жерде эми кандай кылат? Мен акчамы алдап алган, акчамы бербей койгон. Allah Taala al жерде акча алыш беришпей кылып айткан. Соопту алып берет экен тиги. Бирөө келип намазын алып кетет экен, бирөө келип орозосын алып кетет экен, бирөө садакасын алып кетет экен, бирөө ажылыгын алып кетет экен, бирөө Куранын алып кетет экен, соопторун, бирөө зикирин алып кетет экен, бирөө кайрымдуулугун алып кетет экен. Бардыгын кел укук ээлери келет экен. Мени бул сөккөн, мага жала жапкан, мени алдаган, мага жалган айткан, мени кордогон, мени теке берип басмырлаган, meni akarat kılgan, kıskası bardık alып кетет экен. Bu da soğup kalmay kalat экен. Берейин dese yok. Dagı ele hukuk eğleri gelet экен. Bizdin de hakkımız var. Bizdin de hakkımız var. Bizdikini alıp bereye Allah dep. Alıp bereyin dese soğuğu yok. Ana ne kılat? Tigilerдің günösün bunu moyununa koyat экен. Alardın günösün bu yak alıp beret éken. Birinci soğuptorunu alıp berip attı ele, soğuğu yok bolup kaldı. Dagı alıp beriş kerekti. Sebep Allah adilettü de. Ne kılat anan? Tigilerden alıp beret éken. Bunu moyununa, günölörü moyununa alıp beret éken. Uşunu muflis dep aytты. Uşunu muflis dep aytты. Kur'an'da zalika yevmut tagabun. Al uşunday gün bankrot, çınığı bankrot oşunda göresin. Çınığı ziyan tartkanda oşunda göresin. Çınığı öküngöndө oşunday göresin. Oşonduktan İmam Muslim rahimahullah keltirgen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim bürödö akısı kalsa bu dünyada geçirtip alsın. Akısın bersin. Je geçirim sorap geçirtip alsın. Ahiretke taştabasın. Aylanayın ahiretke taştay görübö. Tiyak tamaşa emez. Al jakta senin baylığın, mansabın, beyligin, küçün jürbeyt ayerde. Allah Taala müzü jok. Eçkini, müzdü eçki süzgön bolsa öçün alıp bere turgan gün. Bolbosa ayvandar al akıllı jok da, eşki eçkini süzüp koyat da. Uydu dele süzüp koyat. Koydu, koçkordu dele süzüp koyat. Toğuktor dele küçtüsü kişilekeyin çokup koyat. Oşonun bardığın akısını alıp berken Allah Taala. Akılsızlardın akısını alıp berip atkandan keyin akıldıların akısını tekke taştayбы? Büröөнүн akısından korkoylu. Büröөнүн akısına girgenden korkoylu. Bilbeysizmi? Uşakta vaňyz taksır. Artынан вообще siz süйлöböňiz. Büröөгө жана жаппаңыз, büröөнү sökpöňiz, tildebäňiz. Büröөнүn bir somun albaňyz, aldabaňyz, düşüp kalsa da kalbaňyz. Akçası düşüp kalsa, uğurdagan tiyakta tursun, düşüp kalsa albaňyz. Büröөнүn gözün yaşın ağızıp tartıp algandары Kudaydan korksun. Bu dünyada küçüne,
куралына, досторуна, мансабына таянгандар, Кудайдан коркойлу. Алсыздарды жебейли. Эртеге жооп бере турган күн болуп калат, чатак болуп калат dedi. Залика яумут тагабун. Бул Кур'андын чечими. Алла адилеттүү. Алсыздын акысын алып бере турган, мазлумдун, зулум чеккендин акысын алып бере турган күн бар. Ошондуктан айтат субханаллах, бир маселе эске келип кетти. Сизди төрөгөн эне, ошого эртеге сиз бир сооп бербейсиз. Бере албайсыз. Атаңызга бир сооп бере албайсыз. Аялыңызга бир сооп бере албайсыз. Бир тууганыңызга бир сооп бере албайсыз. Жакшы көргөн бир эле уулуңуз бар эле, ошого деле бир сооп бере албайсыз. Ата бир сооп берин десе бере албайсыз. Жакшы көргөн бир эле кызыңыз бар, кызыңызга да сооп бере албайсыз. Небереңизге дагы сооп бере албайсыз. Адамдын бу дүйнөдө эң жакыны, эң ыйыгы эне, апа болот. Төрөгөн, көтөргөн, түйшүктү көтөргөн, кыйынчылык менен барды. Туурабы? Махлуктардан энеден жогору эч ким жок да. Энеңиз көзү чачырап келет, ыйлап келет. Балам сени төрөдүм эле. Балам ак сүтүмү бердим эле. Балам сени кыйналтып чоңойттум эле. Сени көтөрдүм эле, кыйналтып төрөдүм эле, кыйналып чоңойттум эле. Мага бир эле сооп керек болуп атат, бир эле сооп берчи. Сиз бербейсиз. Сизди алдыңызда дозок турат. Алдыңызда бейиш турат, өзүңүзгө керек. Бере албайсыз, эч ким бере албайт бирөөгө. Бирөөгө берет экенсиз да, аргасыз, мажбур, айласыз. Апаңызга бере албаган бир соопту башка бирөөгө бересиз. Кимге? Кимди сөксөңүз ошого бересиз. Кимди алдасаңыз ошого бересиз. Кимди каргасаңыз ошого бересиз. Кимди тилдесеңиз ошого бересиз. Кимге жала жапсаңыз сөзсүз ошого бересиз. Ошол күндү яумул хасра, өкүнүч күн дейт. Кап. Аттиң, апама бере албадым. Ушу бир бекер эле мен жала жапкан экенмин, бекер ушактаган экенмин, ушуга бүгүн аргасып берип атам дейт. Өкүнүч күн. Далика яумут тагабун. Алымдарыбыз айткан, бул кафырлар, имансыз, бузукуларга эле ондай зыян тартуу күн эмес. Мусулмандар деле зыян тарта турган, уткура турган күн экен. Уткура турган күндө далика яумут тагабун деп уткура турган күндө айтат да. Кандай уткура турган десе, мусулман айтат экен, кап. Жакшы адамдар дагы өкүнөт экен дагы. Мен ибадатты аз кылыпмын деп өкүнөт экен. Ибадатты аз кылыпмын, зикирди аз кылыпмын, кайрымдуулук, жакшылыкты аз кылгандын себебинен алар да өкүнөт экен. Ошондуктан адамзаттын бардыгы өкүнө турган күндүн аты кыямат күндү яумун хасра, яумут тагабун деп Кур'ан-ы Каримде айтып койду. وَمَا يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kim Allah'a iman keltirse, жақшы işlerdi, amaldарды kılsa, anı kemçildik günelerini Allah Teala geçiret. Anı Allah Teala uşunday baktарға girgizet, beyiştin baktarına. Tüyünde sular ağıp durgan. Allah Subhanahu wa Teala tümölükü anı girgizet. Nimetlarda olot. Hiç kaçan ayaktan çıkmaydı. Halidine fiha ebede. Anda alar tümölükü kalışat. Dalikal fawzul azim. Mına uşul ulu baktululuk deyil. Mına uşul özü ulu baktululuk. Beyişten orun alı ulu baktululuk. Kur'an'da Allah Teala aytkan. Kullu nefsin daikatul maut. Her bir can ölümdün damın tartat. Faman zuhsiha anin nar ve udkhilal cennet faqad faz. Kim dozoktun otundan kutkarılıp beyişke girgizilse, mına oşol adam baktulu. Oşol adam baktulu. Dozoktun otundan kutkarılıp beyişten orun aldınız. Mına baktulu adam. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kim kafirlik kılsa, tuğandar, Allah Teala aytıtat, bizden ayatlarımızı jalganга çıkarsa,
Allah'ın Kur'an'ın жалганга çıkarsa, Allah Teala'nın kitabın жалганга çıkarsa, ayetlerin belgilerin жалганга çıkarsa, ulaika ashabunnar, mına uşular dozoktun turgundары, mına uşular dozok eğeleri, anda kalışat tübölükö, ve bi'sel masir, kandaydağı jaman kaytu, kandaydağı jaman kayta turgan jay al. Ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Kanday gana adamga kıyınçılık kaygı jetse, al Allah Teala'nın hükmünden gelet eken. Hurmatlı agay Müslüman bir tuğandar, adam balasına jakşılık da Allah'dan gelet, jamandık da Allah'dan gelet, nimet da Allah'dan gelet. Fabi ve ma bikum min ni'metin fa min Allah. Sizlerde kanday nimet bolsun Allah'dan. Emi kıyınçılık da Allah'dan gelet. Ve ma asaba min musibatin, kanday musibat gelbesin, Allah'ın hükmüsüz gelbeyt tuğandar. Allah'ın hükmü menen gelet. Kanday jamandık, kıyınçılık, musibat Allah'ın hükmü menen gelet. Ve men yu'min billahi yahdi kalba. Vallahu bi kulli şeyin alim. Kim iman keltirse Allah Teala'ga, Allah anın yüreğine hidayet verir. Emneni hidayetin verir. Sabırlılıktın hidayetin verir. Emneni hidayetin verir. Allah'ın hükmüne razı olunun hidayetin verir. Kanday kaygı gelse Allah Teala uşul жерden bizden iki nerse talap kılınat. Sabır kılaylı. Kıyınçılık gelip kaldı. Sabır kılaylı. Kıyınçılık gelip kaldı. Oru gelip kaldı. Sınoo gelip kaldı. Sabır kılaylı. Jana ekinçisi oşoga razı olaylı. Ne kılaylı? Razı olaylı. Sebep Allah Teala'nın bunun артында көптөгөн danışmanlığı var. Allah Teala'nın bizge kılgan muamelesine razı olaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki gün katar toygon emес. Kanday korkutular bolgon. Kanday uu berişti, sıyqırlaştı, öldüreyin deşti. Özü tiriu kesinde baldарын, kızların gömdü. Allahu akbar. Kanday gana bolgon. Emne деген sınavlardan öttü tuğandar. Bir peygamber sabırlılık menen, Allah'ın hükmüne razıçılık menen, uşunun bardığını ötkördü. Aşularının bardığından açtı. Bizge dağı talim, bir sınao gelip kala turgamızda, sınao'nu Allah'dan sorabayız. Jaratkan Allah Teala'dan sınao sorabayız. Daima amandık, afiyet, jakşılık, tınçlık sorayız. Biroq Allah Teala kişine kede oru verip koyat, kişine göңүл düşüp kalat, kişine işiniz yürüşpey kalat, kişine kapa olup kalas, gıcarat bolуңуз, sabır kılыңыз, Allah'ın takdirine bergenine razı bolуңуз. Kim Allah'a iman keltirse, yüreğine Allah Teala onu tüzdep koyat, yüreğine tuğra tüşünük salıp koyat, yüreğine tuğra bağıt salıp koyat. Algaysa sabırlılık, can Allah Teala'nın razıçılığını salıp koyat. Allah Teala her bir nerseni bilüçü. Ve ati'ullaha ve ati'ur rasul. Allah'a baş eğip turgula. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e baş eğile. Fa in tawallaytum fa innema ala rasulinal balagul mubin. Eğer de sizler yüz yüre turgan bolsaňlar, anda bizim Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın moynunda açık aykın jetkirüle. Sizlerge jetkirip koyu, açık aykın jetkirip düşündürüp berip koyu, mına Peygamber'in moynundağı mildet. Emi kabul alasıp albaysız mı? Çeçim sizde. Beyiştin yolunu tandaysız mı? Dozoktun yolunu tandaysız mı? Çeçim sizde. Ve hadaynahu necdayn. Eki aşunu biz açık kılıp görsetip koyganbız. Eki aşunu açık kılıp görsetip koyganbız. Mına ki bul aşı var. Mına bul aşı var. Bul aşudan açsan beyiş. Bul aşudan açsan dozok. Kalağanın tanday ver. Jarıktın yolu, bakıttın yolu, iyigiliktin yolu. Mına baktısızlıktın yolu.